Ćao, u ovom tutorialu vidjet ćemo šta je namespace, čemu služi i kroz jedan lagani primjer naći ćemo mu praktičnu upotrebu. Za početak napravit ćemo jedan folder u našem root folderu, namespace, ili možete ga nazvati kako hoćete. U tom folderu postojeće 3 fajla, korisnik, index i folder lib, u kojima se također nalazi fajl korisnik. Zašto smo napravili ovakvu strukturu? Evo, za početak napravit ćemo jednu klasu korisnik. Hajde, koja može da ima jedan atribut ID i metodu getID, čisto da ova klasa ne bude prazna. Sada ovu klasu skopirat ćemo u ovaj drugi fajl korisnik php koji se nalazi u folderu lib. I sada hajde probamo da inkludujemo ove dve klase. I sad kad probamo da otvorimo ovaj fajl index.php, dobijemo grešku cannot declare class korisnik. Sad zamislite da imate neku veliku aplikaciju sa, na primjer, 1000 klasa i može se desiti da imate dve iste klase istog imena, a da imaju neke različite funkcionalnosti ili atribute. I sad na tu igru ulazi namespace i pomoću njega rešavamo ovaj problem. Ovdje ćemo staviti namespace lib. Sad ovo ime lib u stvari odnosi se na samu strukturu file sistema. Ako bi ovdje, na primjer, napravili još jedan folder, assets, na primjer, i ubacili ovu, na primjer, još jedan isti fajl, samo bi ovdje dodali još assets. To je svoj namespace treba da prati strukturu file sistema. Ako ne deklarišemo ovdje namespace, kao što je ovdje slučaj, smatra se da ovaj file ili ti klasa pripada globalnom namespace-u. Sada možemo da dumpujemo klasu korisnik. I sada dobit ćemo ovaj atribut. Sada kad je u pitanju ova klasa koja ima namespace, samo ćemo da stavimo ispred lib kosu crtu. Evo da vidimo da se razlikuje. Ovdje ćemo staviti neki drugi ID.
I sada bi trebali da dobijemo ID 31. Postoji još jedna varijanta, da ovdje na primjer gore kažemo use, lib korisnik i sad možemo stavimo alias as korisnik klasa i sada umjesto ovog dela pretpostavljate samo ćemo staviti korisnik klasa. Kada osvežimo, ništa se ne dešava, to je dobro jer znači da radi. To je to bilo praktično što se kada je u pitanju namespace. Eto jedan zgodan način da organizujemo samo strukturu naše aplikacije. Vidimo se u sljedećem tutorijalu. Ove i ostali tutorial možete naći na sajtu webprogramiranje.net gdje možete besplatno da se registrujete i da pogledate druge tutoriale ili da pošaljete neki svoj